Zato što ako čovek ne živi život po sopstvenim vrednostima i on to osjeća, onda njegova je odgovornost da kaže dosta ovako više ne ide. Jer ako su moje životne vrednosti na ovom nivou, ja trenutno živim na ovom nivou, ja ne mogu biti srećan dugoročno. Ja ću kratkoročno lagati samog sebe, što većina ljudi radi. Ali dugoročno ja ću ući lagano u frustraciju. Frustracija ide u depresiju. Kad ulazim u depresiju, ne valja mi predsjednik Srbije, ne valja mi premijer, ne valja mi niko, jer su svi drugi krivi za moje stanje. Da li su strahovi lenjost ili lenjost su strahovi, možemo da pričamo o tome. Ali preduslov je reći dosta ovako više ne ide. U tom trenutku čovjek odbacuje staro razmišljanje, ulazi u novo razmišljanje koje mora da nađe način kako da preživi. Dakle, kad kažem dosta ovako više ne ide, moj misao na frekvenciji ide gore. Kad sam rekao dosta ovako više ne ide, tražim način kako da drugačije razmišljam. Da bih došao do cilja, moram drugačije da se ponašam. Uspjeh je krajnje jednostavan. Znači čovjek mora da se kreće, što je i suština čovjekovog postojanja. Homo sapiens. Mi moramo da se krećemo. Kretanje je osnovni sastojak života. Ako se ne krećem, ćelije u meni odumiru brže.